The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ko bajam, tak sao point riulak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Okey. Kidkhot jong ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association bat ka All Shillong Taxi Association ha kasi ublay ka arpulaitrek unailar arcara penrio kila peteng ban pakang lenti ha omnyam yaki kali Torres kibawan na Asam sya Meghalaya kum ka jing persya halor ka jing keno baka sorkar Meghalaya kamsyam lakhen snap yaki jing e jong kinongnya kali Torres na kejala Meghalaya watla kilamat jing e na ki huri hura kibajumi ha pedang ki kali kamay na Asam bat Meghalaya. U Assistant Commissioner Karibhoy uba Eric Dakhar tang shio jingte bhalor kani ula hiar sha umnyam ban penso thu yaki dkhot jong ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association bat ka All Shillong Taxi Association ba kimde ban penmi kanu ka huri hura bat ula pensyairu ba kihaban ya perkhat lang na ka benta ka jingye bet ya biang lang ba kanomi kanu ka huri hura ne ka jingja basosi ka bakta ya ka syongsuk syongsan ki pajba ki nongilam ka association kila keno baka sorkar ka khain dau thala yaki namarba ha ka jekaran ki menteri sorkar ha ka arpu arterek unailar ar jar penriu ha khana para Asam ka sorkar Meghalaya kalarai ban siu bai lutksan yaki kali na Asam ki balasha penjular ha Shillong bat kat ba ki kali kamai na Meghalaya ki balasha penjular ha Asam pat kim kren AA. District group ba Shobha wat men pensniu ya kami rajin tristom de nimsa banyak ndrai pe asyo lagi jai ba mo ba ya trilang bani sebut punya rakyat pula yang sto yang dimat darai di sana saudara yang kebetulan Shobha manusia long ngaburom ya kak ngasutu ini nomor PCR ya tristom ngasutu ya kata nomor hindi basutu na kalian sendiri tang namentakan ni long sendiri yang kanira bawa ka ayu baya keren mo
kinle yang ski asam pada kan kinle asal rakyat di protes ini lah dan jangan bisa nak burung mengklik sini tu mah. Ini kita apa betul ini? Semua macam dengan baik kan. Isyam nak cing jar lagi orang yang ni yang mati. Dan Isyam cing jar tu. Jadi kamdon cing urus ni. Kadang masuk tu. Masuk ke pun tak isu bang apa kamu hindi tu macam चलान ऑनलाइन चलान पे किया तो क्योंकि वो असम में ऑनलाइन आपके सामने में हम बोलना चाहते हैं हम लोग का ड्राइवर लोग एकदम पीस किसी को धमकी किसी को गाली किसी को कुछ नहीं करना है हम लोग अपना काम है हम लोग अपना खड़ा रहेगा बस इतना है कुछ नहीं किया किसी को कुछ नहीं करना है हम लोग स्टार्ट किया 20 तारीख से अभी कम dah aku lapor asal kali jungi mekali berkhot sabar berkhot kali mekali apa song thang si song jai nep tai tang pasir kebomon ni aku pernah sini saya minta bersenjata dia minta mio bersenjata kai minta saya sundur sahabat kulit kulit कल प्रेस रिलीज करने में भी हम लोग का मेघालय ड्राइवर के लिए एक वोट तक नहीं बोला भाई hirup-hirupan nakajing jajay ngarung-awan nakajing jajay ngam ko akan nuka ban pinsitom ya pilan ni ban pinsitom ya kala ni ban pinsitom ya kipat ka joka state jungi hani nama pihak suku ni ba ni dan kami we menyari state asam tu kadang kami ni kau gajing kali kalau ni dasar ya ka सरकार जो कम का असम की ले बने करन बली यही की पैबा ना नहीं मेहनत सर हम लोग कुछ बोल सकता है सर ऐसा है जब असम गाड़ी के लिए या मेघालय गवर्नमेंट जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया लेकिन अभी तक हम लोग को वहाँ में जो सिक्योर होगा असम में जाके या असम में हम लोग को इतना साल से एयरपोर्ट में पार्किंग तक नहीं है हम लोग को उधर उधर रखता है तो फाइन करता है हम लोग कागज बनाने जब डीटीओ में जाता है तब मालूम था हम लोग मेरा गाड़ी में 20,000 फाइन है तो कल इस तरह से सिचुएशन वो तो पुराना बात छोड़ दिया सर जो अभी मेन सिचुएशन है तो आसाम वाला को तो जाके बोल दिया कॉम्पेंसेशन ये सब लेकिन हम लोग का गाड़ी को कौन देगा सर क्यों हम लोग का मेघालय गाड़ी हम लोग को इग्नोर किया कम से कम आप लोग का तरफ से तो हम लोग को कुछ जवाब चाहिए कोई भी जवाब क्यों नहीं दिया सर देखो हम बोलेगा आपको हम आपको ये हम लोग का मेघालय ड्राइवर कल तो कुछ नहीं बोला सर tadi ya memang deh kata macam slow bentar aja kajinya sebentar kalian lapan di direct Hindi ban percaya pi. Hiru hidi ka kamay jan ang nin. Mo ting habya su thu ibi. Wat nung percaya nga naman na film man ang ban halay pi ng film man ang ban hiru. Jay su bang dia. Hiru pihak kamay baro ang ni habya kamay. Tingir dom besar ya na pensani hayi rusuk lumar na yam tang dapiran hayi kan sami am ka solution mo ti subhang at puling akan ni ka press release ay mendin hadin bakila ay kendu ang temo ki ong ba nila ay da puli ndir bang iklam puli ni ulut ni baro nila da biolo batakan yo saya minta pikwa aba pikwa ban kini baro kan ni sandut ban jami biang fi dengan ongai pi minta syukur minta pi ong pi percaya ka sot ka din am pi percaya ka sot ka ti balay bin kang ini kali gibri bikiwa kwa banit subo sa asam ki kam trim acha nadu kita bisi kam bakang हम लोग को भी कम से कम एक कम से कम हम लोग को भी इंश्योर करो आसाम में जाने से हम लोग का भी सेफ्टी है सर आसाम गाड़ी के लिए तो सेफ्टी के लिए हेल्पलाइन निकाल दिया हम लोग को क्यों अलग जैसा रखा है सर तो एटलीस्ट नहीं सर आप बोलिए ना सर कल देखिए डिप्टी सीएम उधर में किया रिटर्न आते समय कम से कम आप लोग का थ्रू से भी हम लोग को भी एक कुछ भी बोलता अभी भी हम लोग को खुशी लगता था लेकिन हम लोग को इग्नोर करके आसाम का साथ में जाके बात किया हम लोग जाएगा आसाम से माल खाएगा तो भी करेगा हम लोग के लिए हेल्पलाइन नंबर नहीं है कुछ नहीं मोरा भी हम लोग के लिए देखा buat hang ini. Ilong kita protes seru sahaja tidak untuk. Tapi kuat akan ni yang kan vi. Nak kamu.
Tak kadang ni nak persiap ini, hindi ba tayo lang? Kita ba ini? Nakalian ke post penduna no ni nama kepensuai Kapag siya ito. Pangilong tu So, please. kalau jadi minum lah kontrol yung mak Malawan sa ipagba, sa gilong gabi, yung ito, kan kami, kan jigil, kan ni, kan jigil. Ini ginong siya ni ganyan, hindi kaniwan niyo. Naman biyawan ra, kung ibipendam to yung iro. Ini kita baru balang, kung di tayo group yung hiya, baru kung ikaw still kasi kalaktaran. ay lang yung isyare. Yung padiyo ay ka jingin, sa ba jingin ko panyasyan. sau cái gì hả bạn làm thôi thì có mỗi là dân Yang ap swar ada di dalam. Soba, ap dia kerai. section ini kan online Naman yung padiyo kan sunod ka jiba. no ada di section 163 banyak belum kumni minum siya sudah sudah na mingiru Ngin habi. Ini sa po lang ngiro. Please, sa po lang ngiro. Kailangan protes, kailangan yan tama. Bisa kan sa po lang ngiro. Ini pasal protes. Panong sa kali ito. masaling subha ni datang ka jingli haba ngir ngiya ikatong order naman lies ni nilayadon ya ka dialogue menin ang tay pilay ban penjajay ya ka di situation ta subha se penne se ya ka penjajay ta sama sa ni penjajay sa penpai bi kum tu Nakasang nanti, nakasang nanti, anda kailang datang mungkin ang tay kailang datang mungkin pala yung lang ba Yung padiyo ay jiba. Meeting mengenai 2023 election sipau tu meeting kang ka commercial balik kali kamai kang jai election meeting nadu arajara kulai lagi sipau sir meeting election lagi light usah tu di cheating ila penpai apa kata nadu usnam arajara kulai hadu bentalai usnam jendan kata kajing kwa kajing anut jangi emsa kaba syukut haban ni apa skat re galong mandi sya mo soy sikit kata Him don ni. Kini ki minister juga Meghalaya deh. Ki kok ngu ya ki IAS ki bana parjela. Yes. Ki minister peninya kejinga dai kita penriol jong. Om bapini te di klur ya ka ba ong ka. Ini kriya sir. Sa ngila da sa mentak press media ka dan. Halo ba. Halo. Pait se ngadon ang Nepalan Roy. Gong pi to pensangnya se gini ki force ki jong pishim kerana iu kerana iu iba. So ba ai la dingi kerana ya iba siang. Kerana. Halo. Sir, piak slow. Ya selesai. Setengah mam setengah. Kan kita kasih dah. Setengah ba Rikal Dinus Dotling presiden yang tu ko all kasih Meghalaya terus taxation. Kini ko phone tu yang ka kong ka CSWO yang ka General Secretary kayu orang ni ma wa ini pa ile kerpat ini de go suk musim ham khang i katung pudap i klami chibet sauje. Dasar kat budak iklan pat dep kapat kat ha amsar ong yaki penduna kendiat iki fosang isa namar oisa sa iklan penwit penwit iki pai ba i ke turis taksi he o phangi testama orang ni wa kat ni kat pudet yang kelam kat go pulo ya karai ko scan itu you get you pen pai be de jing jai ya kini ki ha
tes te ikat ni ne ham khang i ilat i u khang choi kini kiri asan ni ba man sip ki tang ki touristic si private tes te ma i ne ong i chai mo la biang smart card hayung dorbar sechisen pemastap is kata baik smart card sangnya sangka Snya MK mereka dari MSIS. Mau? Gak jengir apa saya lalu yang sortar, hantam ya ikut ya sutom. Ini kena hapsa dari sama. Ada MHIS card Untuk mulai karakter betul. Jadi ni kon pi hap ada medika hostel, dah hap lek pi ka registration. Kalau dah pi dengan smart card, dah sampai cok. Oh dokter dan lah ya. Yang ni kon pi hap lek operation ni yo. Te gua kam to hap penjan ni pi ya ka perisa ka hap lek operation ni. Tahu pi MHIS card pi dan ni smart card. Tengah try membayar ri pi. Ri nak pagi mon lek yo perisa sumar ni kon. Hap benda ni ksir yo sumar. Kebelah si bona, kalau ia lah atau persangka fu ni ya. Ini kan mana dia smart card? Kan teh. Kebelah si bon, mau.